umukoro gukorerwa mu cyayi cya Nyakenyo mugombora ya Bihanga kandi urukure bye biragira umupaka ya Queen Elizabeth National Park n'uwabiraryo mugenye mukuru tourism office abazimu tumurundi kandi hato recruitment twija futaho nyenda tumurikuruti such that hatebe ko kumukora mwine kama office y'amaboko abariyoko ogwe tourism office yambe ezeni giyo zesikudiringa nebyo nawe bamweto mu rukiko Kampala gambere byaha mu bintu bitanu dukure kwasa kuranza bwejo ebintu byoburambuzi n'ebintu bikuru kandi ndurimo muno ni ndagana sabantu ba bwejo n'abantu ba Ankole bona n'abantu ba Uganda ngo ebintu bya tourism ya bwejo ninja kubihagira ninza kurebeka munagezaho nico cyandeta nahizoberi ahabwa eco tourism ugwashabira abanyabuhwejo kuome byoburambuzi kandi no kubyejo nsakurunje bibone kureta hwentasya omucyanga cyabo what God has given this place for purpose of tourism activities. It is a lot and it can make this place a unique place and it can change the population of the communities here. Chairman LC5 akaja munaza ko rugunto rwandura umuntu hataka rukoraga mugende muizusi imweka kanso kumva byo mukanso mutesaje mugende hatuburondenje rimwe arabaze kumuyuzi yoro rugunto na norwo rubanyunga karukora abebembezi bahendire barukusima ekitongole kya CIDCD ahabwo murumo murunjo gwo kwinegeza ebyo burambuzi omu district age. The government, Ruhwezi district government, to declare July as a tourism month ya Buhweju. Ekitongole eki kikatandika mu mwaka gwa 2017 omuri Bihanga kandi kigendererwa cyacyo no kutungura ebyo burambuzi mu district age. Gasha kwa Juliet Charles Sima.